mugi sim kuring sadayana anu kusing kuring pilih hormat nyatana nyata grup member Asyifa wal Mahmudiyah Tanjung Sari sadayana hadir di ieu tempat anu kusing hormat. Mudah-mudahan ku Allah dimuliakan dibayang semoga orang sadaya sami-sami muji syukur kehadirat Allah anu maha gopur. Alhamdulillah dina sonten ayeuna orang sadaya tiasa kempel riung mungkulung wasilahna nyaeta insyaallah orang sadaya menyatakan syukuran ke Allah nyatana acara buka bersama atas nami grup Mabor Asyifa wal Mahmudiyah oge keberesan tempatan di Pun Adi di mudah-mudahan acara ieu sing ngajantenkeun barokah ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan salamina dilung surupun kajengjunan urang sadaya Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargina ka para sahabatna ka tabi'in ka tabi'in mudah-mudahan urang sadaya kaangkat dan umatna anu mudah-mudahan dijaga dini kiamah urang sadaya ing syafaatin antunana amin ya Allah ya rabbal alamin. وساعات وفي أساساتنا ولمن اجتمعناها هنا بسببه ولأجله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الرحيم خصوصا ثم إلى Bapak Nasar Sudisnya Bindan wa ila Ibu Qamarah binti wa ila Bapak Suka Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فهتج العرش طربا واستبشارا وجبال الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وجنت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أستغفر الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي في المدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتزم أخوالي بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم منهم به صلى الله عليه وسلم على الراجل 9 أشهر من قمرية وآن للزمن أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أسيت ومريم عليهم السلام في نسوة من الحضرة القدسية وقدر مخالد فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلاله سنا محل القيام صلى الله على محمد.
kaya patempatan sani sejak bade miurut mitutur tapi sejak silaturahmi khususna ka kulawarga ngabar wilayah Tanjung Sari anu mana tos hampir bade 3 tahun ieu ngabar berdiri tapi pribados tak acan kantos pendak sareng orang Tanjung Sari anu mana ieu koordinator wilayah chapter Tanjung Sari tos hampir bade 1 tahun tapi pribados tak acan uninga nu mana wae teh anu lebet kana ngabar Tanjung Sari anu sadayana urang nyaeta nyantelkeun oge hoyong kakelek kasangke khususna ku pangaresana guru urang sadayana pangaresa Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi mata'ana Allah bituli hayati wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pribadi sumping kaya patempatan kahiji sejak silaturahmi kasadayana nu kaduana sejak halal bihalal oge sejak nyangakeun boboran siang anu katiluna pribados nyandak ayeuna proyek kangge masing-masing ari disebutkeun oleh-oleh asa teu adab jadi disebutkeun anak proyek ari disebutkeun proyek mah kersa atau kersa daek teu daek wayahna kedah dipidamel ieu proyek aya 2 anu ku pribados diserat anu parantos difotokopi nuju dibagikeun anu kahiji judulna teh doa buka puasa anu kadua judulna teh doa sasi Ramadan pami hapuntenna bilih seratana awon pami doa buka puasa mah seratan pribados bilih awon ari doa Ramadan mah sanes seratan pribados tapi seratan panangan pangarsa apa tipayun pangarsa apa nulis doa Ramadan ieu sareng fadilahna anu mana kumantanana ditulis teras difotokopi diseureurkeun tiap sasi Ramadan anu fadilahna ieu doa sasi Ramadan luar biasa kacida pisan agung sareng luar biasa paedahna anu mana urang sasarangan engke baca sabadana ngaoskeun doa buka puasa urang baca doa ayeuna dina sasi Ramadan doa sasi Ramadan mangaruh aya keneh kumargi sakedap diadan urang aoskeun heula sasarangan ari salarasna mah doa buka puasa seueur pisan ayeuna macem-macemna seueur pisan jenisna namun di dieu mah pribados di dieu nyeratkeun doa buka puasa dina sasi Ramadan anu terdiri tina 6 ayat tina 7 ayat anu mana doa-doa ieu dikumpulkeun tina kitab-kitab sapalihna tina kitab Ihya Ulumuddin tina kitab Muraqil Ubudiyah tina kitab Ayeuna Tanwirul Qulub sareng tina kitab-kitab nu sanesna sareng ijazah-ijazah ti para guru khususna ijazah ti pangaresapun paman pangaresa Akang Al-Burdah oge ti pangaresapun paman pangaresa Abuya ti Simpang khususna ti pangaresapun aki nyaeta pangaresa apa sakedap diadan urang sasarengan ngaoskeun doa buka puasa sabadana ngaoskeun doa buka puasa teras mangga takjil masing-masing bukana saena aya korma ku korma weh heula sambil ayeuna ngantosan tuang engke diaoskeun fadilah doa sasi Ramadan teras panginten acara salajengna manyangakeun ari pribados bade ngatepan magrib urang sasarengan aoskeun doa buka puasa anu parantos nyepengan kertasna
buka kertas anu judulna teh doa buka puasa di bulan Ramadan anu ayat 7 ayat nu ayat 7 ayat nu teu acan kabagian da seueur kene Sep. Oge kasadayana hapunten nya pami doa buka puasa ke wih ka bumi tempelkeun dina tembok bade di dapur bade di tengah bumi asa ulah di jamban. Upami doa sasi Ramadan cacandak kamana wae cacandak engke diuningakeun padilah-padilahna naon margina kedah dicacandak. Urang sesarangan ngaoskeun doa buka puasa sesarangan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika afturtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu. Allahumma dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli. Alhamdulillahilladzi a'anani fasuntu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma waffiqna lisiyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna alaihi wan nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Doa Lailatul Qadarna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min kulli hali ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
Bukbar di Ya gimana Mampir. rasanya bukber hari ini? Rasanya gimana? Rasanya kayak makan ini